nia kami matuh. Jadi ini kami matuh ya kuna dati ya kana budaya ya kana sta ini lau kaji masalah aku pun baca materu dia nadapi siratu ya tu insyaallah Pak. Biasa ku baca itu palimatan repata pulong kadimu. Akada mako solusi ada saja jalan. Termasuk itu juga istihara. Istihara Fatihah itu kan yang itu pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Makorona deto diri sama kada siaga supaya dia naganggu ki setan. Iya, itu ara eko masumbangi mancangi tradisi ro na potiban ko kanto na napa kamo atau dia na pitte mak kada disiratu di 50. Yo ko hai ditulin kamu pero Pak Dekeng. Ento kamu banyak ko tumapampengan di siaga dega dia disegala siaga. Iya. Itu juga rahasia. Atau masih kiri istilahnya rosikiri nak dia bilang siaga amalan kecuali wirid mesti tak bilang wirid ya sange wirid sikir yang ditentukan jumlahnya dibaca pada Fatihah kasiratu koile to kasiratu baca suratul Fatihah kutu purma sampai subuh cengan men relangi cengan aku nak baca suratul Fatihah. Iya. Jadi kita menghadap ke atas kemudian membaca suratul Fatihah itu pintu kasyaf. Ya kung kaaga-aga maret jing selesai ka solusi muncul itu dengan sendirinya. Ya kung kaaga den rule pakat ta baca Fatihah kasiratu cengaki baca cengai. Mapat dini along komani itu. Iya baca cengai. Jadi itu masulik kenapa to cenga baca. Kudene kung kaga biasa dia nadapi siratu tunang kamu. Mubak ya tu maka ada ini solusinya. Kung tahu nia kami matuh. Jadi ini kami matuh ya kun nadapi ya kana budaya kana sta ini lau kaji masalah aku pun. Baca materu dia nadapi siratu ya tu insyaallah Pak. Biasa ku baca itu palimatan repata pulong kadimu. Akada mako solusi ada saja jalan. Termasuk itu juga istihara. Istihara Fatihah itu kan yang itu pakai. Makanya Ibnu Taimiyah itu kan begitu. Dia menghadap ke langit begini baru membaca suratul Fatihah itu sampai matahari terbuka. Istilahnya gangkam menrek matanas. Itu duduk sesudah sholat subuh. Cenga. Sebenarnya itu istihara. Ya kau tahu masih sekolah itu bagus dibaca, diamalkan. Tahu masih sekolah. Atau pemimpin ya kung ka pemimpin nang sapa solusi kung ka masalah na hadapi suruh cenga madari upake ya iya mi upake kung kapakutanana tayo di runtu jawabanna nang kapakutanana tayo biasa kung kagaga nakutana di ulit pakata imah kadakin rimunro ye saya itu anu kan iya ada saja itu kita bisa dapat. Jadi maiga tu amalan no, tapi ini bukan hadis. Amalan ulama atau panritang. Iya. Jadi naluhuntu ya rumah kadau aku agunana. Iya. Jadi tapi semua ada di ilmu hikmah. Walaupun ada hadis dasarnya sebenarnya konteksnya begini ya rohat desa dena rinci. Maka dari itu suratul Fatihah apapun kau niatkan itu bisa. Jadi agak ngomongnya kan yana tu sampai kau enggak tahu megurai. Namun suratul Fatihah kita baca. Angka kisahnya itu sahabat Nabi Tabarutama sallallahu dia pegang perintah sempaja. Suratul Fatihah di Pak Guru sisa nama lala rewa lau kampungna nalipa mak banyu ko kampungna tahu naruntu to malasa. Lepang imam bani di tanah kada keu pole nasa pole sirun ti sang Nabi Nabi Muhammad asanna mga kabila kampung noki Madinah. Mga kabila kampung noki Makkah. Au dia na pole Makkah yaro pole saliwa makabela pinasa Makkah mun pole malalam malattu nasa we pole mangguro pole surun tu nabi nasa pole nabi yaro nasa ngalena Muhammad asanna kon na pudang le pudang ipunggawana Pak kapala kampung na biasa rumah kada di kapala suku na pudangi nasa angkat tahu pole Pak bulaku mak meni pole sirun tu ya sang nabi biji nisa bila burai ko apa mataungan no je tu malasa na dia gata mulik burai ko nasa nguliranya
Rewa nilo bolan nasa noli ko pun waku. Noli ko kepala kampungnya nasa. Aga noli raga nasa Malasay. Nesuro mekos megare suro kakamang udah pidati no di mubura-bura yang iro. Tuli ko nilalang imanawa-nawa nasa naiwan ni naji usal lagi. Aga naji upake. Di pagkaparita sa paja. Lawan ni Joka ni Latu ni nanyira sa balon rewa ipa guri suratul Fatihah ko nabita. Maka pura ni ta masalah pura ni pasahada. Maka mabela kampo kuya ya Rasulullah. Dia namun kita lima loli suka lau mak guru. Mabulang-pulang ang panapawa di udapi okwe. Kita pak guru na aga na wadi upake pasalan aja. Lai pak guru Fatihah. Nah pala di Fatihah mada ni pak menyamamora pak bahasa na. Rewa ni iya naro na yoli. Tuda-tuda nyo keluar atau Malasay, makadanya atau Malasay. Boleh ko si rumti asanya Nabi. Nasa pola, nasa buray ka pala. Aga ng Pak Guru nga kero Nabi yan naro buray nga. Nah kada wat di mo gaya la Pak Buray yan Pak Guru nga ini. Nilaw ni wae, nasa alin na pe wae. Paladero na kanipuna ko Nabi ta kanalay Pak Guru. Mala ni wae. Nadogi tepa-tepa. Iya niya isang, iya tayo na ro. Nabachan ni pura ni waru-warungan ni napinungan ni. We magia sila lo na pura minum. Natakot-takot tudang. Nasa manya-manya mataw no sedih. Nasa iba capa. Ya lesi. Nadogi si nainungi ina okomiro tudang nakadek na jokta. Suruh makbani. Nasa kurang bola aku makbani. Dogi si kak matu. Isan na ilay doang madising na tapamagala tapanapodan nasa ng karobende ko si walay walik po hadiah alam niya ro tapamasilan nasa wat di muga yalan nadiga ga parentana nanyan niya upake ito ni nasa iya na jalo walay taro ka jo lapor ipe mangupo Nabi Muhammad maka di mo kana sede bawa niya tu bembe laporo iya ko de nawat di muala alin ni Nabi Muhammad taro ni alin malay kada hadiah kada ente ko mako itu taro ni law ni mabela mo pinaitiro ko Nabi tanasuwen ka tutaw rin pa bembe makaya ka bigaro isa na machale nasawe iya ro tapureta masalah baru-baru natapalari lang ko ng bitaya Rasulullah. Kenapa nasa ay may kamakutan? Iya tu tapak guru nga suratul Fatihah. Ang kataw malasa puro kampung relep pagi magi na surah buraywi. Na waru-waru mo ko walingi way waru-waru binero bacangi. Magi na inom minama madisik. Maka din nabitaw pak mura memang walupay podako. Kada pak mura tu nasa sautongan lasan ya Rasulullah. Maka nabita, itu suratul Fatihah Pak Buramem. Nasabtannya aja rumah salana. Iya ro naliku bembe. Wadi mo gayala. Maka dari nabita, sanro balle-balle lagi. Malah Pak dia aja pelagi ko. Sanro to ko. Ala ni, ano nga sesa. Nangyala nabita sesa. Iya naro dasar. Nah, kada ya to Pak Buramem diterima pasidah ka. Nasa kokoran na paket. Wading, yan na to ang paru ya pada-padamu ya tuh sanro matonya itu paru ya pak orang ini baca maru ya tuh kan bacanya ya sanro mato ya tuh napino matoki ko pura itu nalagi warino kada ino ni napanaru ya sallallahu alaihi